Pag nga oras mo, Kayla, anda ka din ni manang mo. Adda manong mulo. Adda ijay silad na. Sumrag ka Agyaman na ka rin, Kayla. Mabitlaan, tayo nagkutoy sandya apasarabok kini manang mo. Ala, nagdakkel mo't day taasan dyan, manong. Talaga pinilik, tay kadakila na ginatang ka rin. Tamok nga may na paborito ni manang mo ito. Oh, excuse me ading. Ala, idisong di talami saanan, manong. Talagang amom ti paborito ni manang ko aprutas, Wala, nangro na day ta nalabasit asandya. Kay kayat na day ta. Unarod, kanayon agumatang iti sandya. Tapasaray igiddan na akanan numangan kami. Un nga raw, nakitak no kasano ti panangan na iti sandya. Madlaw a paborito na talaga. Ala, orayang biit ni manang tainak ayaban iti silad na, manong mulo. Pag-awi demon, hangko nga kayat nga makita ti panagrup-rupa data nga mulo, Kayla. Inkabiit ka sarita amanang, takababain mo't. Sapay amunang adda ka. Kat ibagam nga nasakit nga ipan ko kat hanak nga makasao ko nam. Mabaina, sikan at imang ibaga. Jack nga rod kayat nga makita ti panagrup-rupa na takasursuron ko. Makapabakwardya rupa na. Nalabas ka mat nga agsasao manang. Nasingput mo't ni manong mulo Ingka papanawan ko nakne. Hanak nga pagpungtutan, Kayla. Hay, sapay adda pasarabo na nagdakilasan dya. Burakak to pa iti sangwanan na. Ala, saan Sayang, kasaritam laangan ni manong mulo. No talaga nga awan namnaman akin ka, dirit sa ang ibaga. Tapno sardengan na kan asar sarungkaran. Sige man langan. Ay, makangag kanya kaya kakasakit nga sarita da dyan nga tao. Lukas ta, talagang awan namlamakan kanila. Nakasaganak ba't nga aguray? Uray mo no abulan, wan no tawang. Basta da ko man namlamakan ka. Awan nga, Rod. Hang ka nga makawawat. Nilya. Agpakpakaasi akan niyam anya. Sardangan na kon nga sarsarong karanta hang ka nga kayat. Hang ka nga type. Hang ka nga paganano. Isung agbiro kay ti sabaling armam. Alang nga ron narigat mo't no ipilit ko ti bagikken ka. Aklo nag-atigasat ko. Katwa na. Kasta nga talaga ti rumbang. Ado mati babae edta. Alang nga ron, di ako nagbayag. Agyaman aklangin iti oras mo, Nilya. Nay, agim impake ka mat mulo, anak ko. Papanam. Inakagtrabaho di syudad, nanang. Nay, kalaat sa ti ipapanaw mo, anak ko. O nanang, na nagpatulong akadagos iti kalugaran tayo magtrabaho di. Napahayak mo't ngaminan kini Nilya. Iso nga umadaywak pa lang. Tapno makailiwliwag ak. Nasakit ngamin ti pan nakapaay ko. Idi pay lang amin nga ibagbaga kasarda nga mon nga armon ni Nilya. Tamadlaw nga awan pa nagusto na kin ka, anak ko. Tiyamok ako agtinag mo lakanyak nanang. Saan mo lang tagayang? Ay, ang kanya nga ro da trabaho ti sir kami dyan syudad ngay. Bagar iti may sa grocerya nanang. Iti ka di grocerya apag trabahuan nagiti daduma babaraos kan babalasang dito'y lugar tayaw. Uy, nanang. Nala, nasaya at mga road. Tapasig nga amom dagiti katrabahwam ijay. Ni, manong mulo, papanam, adda ka mo dito'y waiting shed. Agurayak man iti tricycle. Ta agpasudadak kayla. Sikangay, papanamay. Nagdakkel mo tabag mo. Sumra kak iti trabaho ijay syudad, manong mulo. Ay, lukas ta. Agkuyog ta nga ro din agpasyudad. Papanam ka di ijay syudad, manong. Sumragak mo't lang iti trabaho. Inserrek nak ninistor akalugaran tayo. Iti grocerya pagtrabahuan na. Ala, nukas ta. May sa agroserya ti pagtrabahuan ta? Nag-applyak mo't ka sales lady ijay. Kastaya, agtrabaho ka mo ijay. Wen, damanong nestor mo't lang kini Jopay akabsat na tinangisarak kanyak ijay. Aya,
May sangarod ti turungan ta, ading kayla. Nasaya at mata nagkuyog kayo ngay may kayla. Mulo, nga maguray kayo. Naimbag man ta nagrana kayo. Nagrana kami ijay waiting shed ijay lugar tayo, Jopay. Ala, agsaga na kayo ang ruden. Tamang rugin ti trabaho yun no madamdama. Kan may sa abanay ti pagnaidan tayo amin na trabahador dito yung groceria. Man ti stay out. Iso ada tayo tagkakabaling stay in. Ilya, asino di sa ilim itay? Nagadumot tulbag nga agkakalumbite ni di pantalon na. Ay, big time da dyan nga agar-aram kanyak, tatang. Big time nga. Baknang? Wan, ado tilugan kan balay na nga papabangan na. Kastaya. Naimbag no barupay da ijay. Kaslan nataangan mo time. Nasurok sa amot 40 titawin na. Wan, nga mayos lang data. Ubing pati kasta nga taw-tawan. Kayat mo da ijay? Wan atatang, ngamhang ko pa lang nga aklonan. Agpakiputak matbaset, ah? Kaano ngay nga aklunan nak nilya? Nabayagan nga gar-armakin ka. Nasurukan na makalawas. Unayan, nabayag aya para kanyam data makalawas laang. Ay sus, nabayag day ta na. Kat no idi ka ubingak. Kat kabayagan day ta makalawas sa panagaram ko. Maysa, unod dual daw kat aklunan da kadagos eh. Kat sa bali idi sa bali matadtan. Aklunan nakit din, taagasawatan. Hanak to nga tanga agladingit iti sidong mo, Manong Randy. Baka nga'y pagsangitan nakto. Saan? Apay kumapagsangitan ka. Paragsakan ka kit di Tapag namayag to ti Biag mo. Ado, ti papaabangak abalay. Kanvan ko. Isu nga agbiag ka akasla prinsesa iti puder ko. Sige nga rod aklonan kan Randy. Kat kano nga rod nga kasarnak ngay. Ay, iti kabita na panawagan na. Agkasarta iti bongga. Ay na, nagmayatan. Ado man nante umapal kanya ko. Ano kaskas ano? Kahit kasano, datan. Wanan Randy. Mula, rumor ta nga rodan. Tayin ta agrambak. Rampakan ta ti umuna nga aldaw ta. Kas agayan ayat. Apay nga hotel mat nga dagos dato imayan ta Randy. Wen, tapno makainan nata. Nabannog ta nagpasyar itay. Isu nga ginanata mat Hantamot nga nabanog, tanapantala ang nangan iji restaurant. Panagriknak gamin kat nabampanugak. Aginanata pa'y sa tanto agawit. Katawan nga rodan siya kati makaam mo, Randy. Sorry Kayla, no agar makin ka. Diyak mangamin mapaglibakan tiriknak. Bayat ti panaglabas dal daw. Na-develop mo't tin tiriknak ka. Si kagayam tayo ayatag. Mangmulo, anya laangan ngay ti sawan ni manang ko. Numaamuan na nga agar-aram ka kanyak. Nang runa pa'y no aklunan kan. Awan bibiyang ni manang mo kadata. Di ko malaang maipapan kadata ti panunutan ta. Kinapudno na. Ay, kababain ko mga ibaga dayto Ngam, alaman laangan. Nabayag mo tin crush ka, mulo. Anya? Agpaiso Kayla? Wen, iso nga aklunan kan. Oh, agyaman na Kayla. Kayla, asino dyan nakamotor nga nang itulot kanya? Hangko nga makita dyan pa na nakarikap mat di helmet na. Ay, kwa. Ni mulo day jay, manang. Molo! Apa nga yung tulod na ka? Wano inarkilam dyan motor na? Saan manang? Addan nagkinaawatan mi. Aniya! No kasta? Insublat na ka nga inaramday dyan nga tao. Wen manang. Kat inaklon mo mat. Wen
paay-ayatak mo't manang. Ay, hangka nga agpanpanunot nga. Ah? Ni, apay nga'y akas tati sa umanang. Amom nga binastat ko, inaklon mo mat. Isungarod nga hangko nga inaklon, taha nga pasado iti standard ko. Sa balit standard mo. Sa bali mo't kanyak amanang. Ay, diya kaya't ni mulo nga para kanyam. Hang kayong agbagay. Sinaamkit din ta na sa papay lang. Agin inayat kami kinimulo manang. Ay, basta ang ko nga kayat na dyan nga agbalin nga bayaw. Awan na pintas nga masakbayam, ijay tapada tamat nga mamermeraot. Ne, apay amalmalday ka kaila. Ada ka di pamikot mo? Kasano Jopay? Panawan na ko ni mulo. Ha? Papanan na? Nagpakadan ijay groceria idi kalman. Agap-apply ngamin para abroad. Anya? Kasta niya? Ay kat mayat ano maka-abroad. Tapno daras kayo ang makaurnong. Kat, saan kayo pengagkasar? Saan pa'y Taagurnong kami pa iti pagkasaran mi, friend. Wen, mayati kasta. Panunutin nyo pa nga umuna tayo masakbayan nyo. Sa bagay, mabitlaing aglabas ti tawanitan. Wen metkit di Nila, bumangon ka ditan, tayong ka mamigatay. Mano nga aldawan na kasta ti Jermaw. Aglaladot ka kanayaw. Ay, ada nga rod kayat ko nga kanan. Igatangan dakman itinitib nga mangga. Ha? Nay, apa yan? Aginaw ka? Uwan nga rod. Ngamahang kayo nga madanagan ta ikasarnak ni Randy. Bongga pa yang nga kasarti mapasamak. No kasta, ibagam ta pagsasaritaan tayong ti kasariyaw. Ibagam ta dumanon dan. Uwan tatang, basta igatangan dak nga rod iti mangga tapno sumaranta tiriknak. Nilya, Biag. ikaw na yun. Randy, ada ibaga kanyam. Jak amo no maragsakan kawanuan niya. Ano dahi ta? Biag. Di tao. Masih kugak. Anya? Ni, nagbiit mo tan ang nakargaan ko. Kitnam na minsan na ang ilaw anta. Kat, ada kan umot nga talaga ti kasta. Kan si kalang mo tinakagaraw kanyak. Kasano dahi tan ngay? Ha? Apay, ada problema? Han mo nga kaya ti panagsikog ko? Ay, akwa, sana kasta. Nung naklaatak lang amin. Dumanon kayo kanon ko na ni tatang. Sige, takasaritak to dagiti tatakkel ko. Agawid ak ije lugar minton bigat. Tay nakayaban ida. Ayandan ngay manang. Itay pa yung urayan tayo tinobium kanti partidos na. Ngam di damot la sumangpatan. Aldawan. Ay, hangkaman mat nga agganat, Kayla. Suruan mamataguray. Na traffic da siguro Pinamag mo ka din no ayandan manang. Han nga ron nga makontak ti cellphone ni Randy, tawan lakit di signal na. Ay na, makiasawa kan manang. Kalaat mo tipan nakiasawam. Kun masikug ka pa yun. Addanton ka anak ka. Wan kat kumusta kayo matan nga kanimulo? Sinay na amon? Saan Tagin inayat kami mo't manang. Agkasar kaming ton. Apaman makabakasyon manipod abroad. Ay, nakasta? Nag-abroadan da dya nga mulo? Wan, kapampanaw na laidi na minsan akalman. Ket nako na ajakon agsubli iti trabaho. Ta isula kanon ti agtrabaho. Nene. Imbag man ta naka-abroad da dya nga mulo? Angam, oray pay. Hang kayo latang agbagay. Ha? Nilya, awagan man Genovia. Nagbayagdan nga eh. Matiktikanan dagiti kakabagyan tayong agururay iti idadanon da. Apay nga may nga inay, ayaban nyo dagita nga tatao. Kat dumanon da pay lang mat. Hang kami pay mat nga agkasar. Kit kayat da nga ron mo ti dumngeg iti saritaan. Isong awagam no ayandan. Upat nga orasin nga gururay tayo.
nakabaybayag damay. Hello, Randy. Hello, asino da ito'y? Ni, da kayo kaditinan ni Randy, nana. Kadwa yung iso na. Ayan yon. Ay nga ina nga ipagbagam. Asawak ni Randy. Ha? Asawa? Apay, asino ka? Anyat masapol mo iti asawa. Ada kami dito'y airport ita. Agtor kami ijay abroad. Anya. Ay, ikwa. Kaya't ko mga kasao. Ada nga mi napatag nga ibaga kanya na. Awan, mabit lang tanapan na nag-CR. Ay, aday tamot kaya mo. Sweetheart, adawag mo. Kasaritang biitan. O sige, panawan ka pa dito, sweetheart. Hello? Randy. Agpaiso aya nga ada asawam. Wan, isa apasan siya kan. Sorry no nagliba ka ka. Di ka mabaling nga ikasar. Ta kasado ak iti mo ng asawa. Kat mo ikatlon nga asawak ti kadwak ita. Anya. Kasano ak nga rudan ngay. Kasano nga ito si Kuko. Namnaman may manlangan tiyo umayo tadta. Ulbut kamat gayam. Awan babain mo. O sige, bye. Ay! Kasarsarita ka pa lang! Hello! Ay! Kasano aktatan ngay! Itata nakapagpasngay kan. Anyat planom nilya. Aga playak nga aga brood tatang. Kat dawatak titulong yu kani Kayla. Awawiran nyo pa ilang ate anak ko. Di ka madanagan, Manang. Di mi baybay anti anak mo. Ay, agyaman na kading. Hang kayo nga madanagan tano makaabrodak. Pawitan kayo nga dagos iti kwarta. Molo? Ha? Nilya, si ganda ita. Kunak tupayakat nga si kadata. Ay na, talaga nga nailat tilobong niya. Asino nga ti mangipagarup nga agsarak man ti dalanta. Katitoy pa abroad. Naibaga ni Kayla ti panag-abroad mo ditoy. Gamjak ni namnam, makita ka. Wan nga road. Unay matan, intortorong samat ni gasat. Kat kumusta ngay? Aywan, intag merienda ta pag isi istoryanta. Ha? Ay, kauna, Nelia. Kat kumusta kayon nga ija kabsat ko, Molo? Saan kayon samat nga naragsak? Saan man naragsak kami, Nelia. Agbakasyon na kinto numaya bulan. Kinukas ka saan, agkasar kami. Ha? Ay, saan pa'y Anya kayo matan? Urayan nyo mati pa nagbakasyon ko, Saka ito agkasar. Ngam, ag-uray ka kadi. Di ba inayat nak mat idi, Molo? Apay, napukawan ti panagayat mo kanyak. Kwa. Oo na. Nabayagan. Manipod inaram ko ni Kayla na ibaw ingking kuhanan dayta. Anya? Nagsakit mo tanda ta nga ibagbagam, Molo? Ang uray no kasta, ipalapal ko lata dato'y reknak, Ha? Kinapudno na. Adalimad nga panagayat ko kanyam idingam, binaliwalak lang. Tati amukot hanga pumintas ti Biag mo. Ngam tatabimak ng kamatan. Adun tinaipundar mo nga sa niyakwam iji pagilian tayo. Ay, nakababain man ngam awan mat siguro dakas na no. Ibagak ti pudno nga marikriknak niya. Pasensya kan. Ngamadan ni Kayla nga ayatag. Ay, basta. Syakti mo na nga inaram mo, ide. Syakti mo na nga ayat mo, Molo. Subliantan aja na palabas. Papuskul konti rupak. Siya kung tag-aram kanyam. Ay, Molo, I love you. Syakti mo na nga ayat mo, diba? Siya ka ati pakasaram ko, ma. Nya.
Hello, Manang. Hello, Kayla. Nagkita kami kinimuloy iti abroad. Ah? Kastaya. Kat nasaya at agbakasyon ka no inton umay abulan ni Mulo, Manang. Ay, hanan nga matuloy ti panag-awid na, uno panagbakasyon na. Taurayan na kano. Agkuyog kami to, ta isunto ti panagkasarme. Ha? Anyat kaya't masawan, Manang? Nakamiris ni Mulo, Kayla. Siyak kano ti mo na ngamin nga inayat na, iso nga siyak ti kasar na. Anya? Agpay sumat ngamin, di ba? Siyak ti mo na nga inaram na idi. Iso siyak nga ti rumbang nga kasar na Naginaram kami iti abroad. Iso nga lipat mo ni Mulo, anya. Anya? Hello, Mulo. Anya di inyawag ni Manang Nelia. Agpaiso ka di dayjay. Imbaga na nga. Anya? Iso ka nun ti pakasaram. Anya? Ay, awang kinapudno na dayjay Kayla. Kinapudno na. Kanayon nakawisin arumwar. Yung kanayon akman agkagkad. Kanayon na nga ibaga asubyan mi kano tinapalabas. Kat kunak may, awan rumbang asubyan may, tawan mo tinagkinaawatan mi ilay. Mulo, amang ano masulisog kay ti kapsat ko dita. Saan? Unay ka na ya. Di ka di madalagan. Kauray niya't mapaspasama. Si Kantula ang dayatag. Kat urayim ti panagawid ko. Tagkalay satan. Kayla. Agyaman ak nga road, Mulo. RJ anak ka, ingkaman kitaan ni Uncle mo Basilio ijay balay ni Tatam Amulaw. Kasangay nga mintay anak na, kit inawis na ni ulitag mo itay. Apay ayan na nang. Ay na, inawagan nak ni Duna kasinsin mo. Tanalabsan na kano ni Uncle mo nga agsalsala ijay. Nakaro kano ti martagnan. Sapay kumarit-karit kano. Anya? Unayan niya, Uncle. Saan kano nga agpaanawa? Naimbag kumaano kabailan ni Duna ayawid ni Uncle mo. Saan mo't nga road? Sapay adun sa tisangay ilida ijay. Un nga road Kasano numakurso na daan da. Kat amangan no anya pa'y ti maaramid da kan Alangarod na nang tadagasak ni Insan Rolly. Dua kami amang yawid ka ni Uncle. Gin-enjoy ak pala. Apay nga sinukundak matan manang kuwana. Ay na kita umanday talang ang Basilio. Yeah. Di ka pa'y makatakdiran iti limpyo. Agtukulan tatumang mo gapot na karo abartag mo. Agawid na. Maturog kan dito'y balay. Inton bigatan ti panagawid mo di kalapaw mo. Awan mangitulod kan ka. Naturugan di ka anakam. Agsabliak nga rin ijay balay ti kumpare ka. Di da ka kayat ijayan. Takid-kid dayang mo kano ti asawa di kumparay. Sapay kuldi tumpay kanon. Nagpintas nga rin. Kurso na anak na niya bakit. Mabalo ni pare mo lang. Arma ka na kurs na niya. Nagbayag mo kami na mabalo niya asawa na. Amangan no sikat ti umuna ama ustel iti kastangar aramidang Basilio. Araklatan tilinaon ta tiyan mo. Kandi ka lagbain. Pati jay asawa ti kumpare armaam. Inunaan nagtumad ngamin ide na dya pare mo lang. Siya ko mata asawa ni Perlaita. Maturog kakit din. Tilalab-labidam. Kasladyak mo nakita ni Basilio ijay kalapaw na, Juana. Di na nabailan tinagaway ta permiti bartek na manang. Naturog ijay balay. Ni RJ nga rudon tinapan nang ipastor iti dingwon na. Ta inununa na mo ngamin tinapan na ginom. Ay, kaano nga tangag balbaliw day dya kabasat ta, Juana. Sipod pa'y iday kastan ta ramid na. Imbaga no saan pa'y anarunot di barana. Ngarod Ay, ti pagdandanagak.
No makatumpungay iti mangkursunada kun kwa na. Sapay umanaram no kasjay anak kainom. Ita alakayan sa kundi aram. Hindi pa'y lako makabambanwagan na ah. Asino pa'y matimayat kang kwana ngay? Mamartek lang arudan, agkuribut-but pa yan. Nakulbutan! Nanang! Nanang! Mapay duna! Ni Uncle Basilio, linuguban da kano itersena ni Tonet. Karit kano ngamin akarit. Anya! Apay, naginuman na naya! Ay na nabarbartek manin nakarit kano, tilakarkaritan na. Talaga makasarsarak na dyan ang uncle mo. Naimbag ko maano'y sulang ti mapirwisyo iti kastang araramidin na. Uray da tayo matakakabagyan na may ramraman. Imbag ata da na nga nawa, tano saan ang mga nuan yan tinapasamak kini Uncle. Aray ko, jakbat may mulagat ang dagat matak. Aray ko. Anya nga may tinararamid yung aya, Uncle. Ay na, imbag tayo may ka-RJ. Tano saan? Ang mga nuan yan tinapasamak ka ni uncle mo. Sapay nagrigat nga anawaan nagiti ng lugob kan kwa na. Matak. Itay pa'y lang amin nga ibagbagak nga agawid ang uncle mo. Ngam dinak madangdanggan. Pasensyakan manang tunet. Unay mo't ngamin niya ang kulan aya. Pati to'y subil ko. Timbak sa matan. 5 anak sapayan. Tumakder kayo dito ng kal, agawid tayo. Jak kabalan. Ubanak Anya? Ala RJ, yawid mo ni uncle mo. Tama nga nagsubli na kita ng lugob kan kwa na. Narigatan. Saan samutan arimrimwar ni Uncle mo, RJ? Wan nga rin nanang. Jak mo tan makit-kita i-gestor nga gininom. Ne, itaman pa'y. Ni Uncle mo day jay Ala, ingkalukatan tiri daw anak ko. Wan nanang. Nay, apa yan? Anyat napasamakan ka, Basilio. Maulawak. Watayaksan. Ala, pumuspusyaw kayo mo tinangkal. Nagsagit na dyan ako. Kakapsutak. Matayak sa mutin manang Juana. Archie ka anakan. Ay, Mapugsat sa mutin di angas ko. Di yo itulok uncle. Nanang, itaray tayo i ospital ni uncle. Sabalin tilangana. sige anak ko. Kay tanyati ko na tay doktor nga Juana. Matay ka din ni ading ta Basilyaw. Saan pa'y siguro manang? Ngam no itultuloy na latat aginom. Talaga nga ipanan. Manang Juana. Manang Uleng. Nasayahan mo tan nakaringkan. Kumusta tirik na mo ngay? Langit ka din to'y ayan ko manang. Puraw mo't amin na makita. Apay, sigurado kaya alang iti papanam no matay ka. Gapo iti kaaarak mo. Umadanin ti apit mo. Agasam, di ka pa yun mangmangan. Tapuro arak latan ti linaon tabuksit mo. Kasano adi ka agsakit ngay? Manang, no bilang matayak, na kayon ti makaamoy bangkag kuwan. Dapat dua akal din ko. Sagay sa kayo ijayan. Ay, nasa mga tatay nuwang ko. Ang may samat tayo jay. Paggunwaan yun tulatan ano ko Ay, saan ka pa yamatay Basilio? Ila ko tayo kay didagi jadingwan mo tay iso ti pagbayad dito ospital. Uray dyan wang laang, agbatin dyan dua akal ding. Piman matay nuwang kau. Mano at tawa na nagkadkaduha kami. Ita, may lakon. Kanya nga rod ngay. Basol mo matlaang Awan ko mati paggasto sa mitano sana natangkan ti ulaw.
Asino dagi dyan naggapo dito yung wardyo? Duamat alalaki dagi dyan. Bangas kasaba dagi dyan, kaanakan. Ha? Kastaya? Ano, tinamiris ko abintot ko. Gapo, itinangag ko kanakwada. Apa ba na makarwarak dito yung ospital? Ang balbaliw ako. Ija akong tiarak. Tapno umatindog pa iti Biag ko. Katrugyak matan tiag Biag analintag. Wow! Nagsayatan no kasta, Uncle. Nagmayatan na denggan na kita ngay bagbagayaw. Mayat man, tadan ay sarong dito yan ang lawlawag iti panunot yaw. Wain ka anakan. Nangibati da pa yung arod iti Biblia. Tapno ada ka no basbasaag. Kitakiyaman ak iti apo. Gapo iti may kadwa abiyag ngayon pa ay nakanyak. RJ, anak ko. Madmadlaw mo ka di mo ilaang ti madmadlaw ko. Nga anya nanang? Manipod idinakarwar ni Uncle mo a Basilio ija ospital. Saanin nga agin inom. Saanin amap-mapan ija istor ni Tunet. Ijay bangkag na laengen ti ayan na. Saan lang nga day tananang? Tanukas jay a Domingo. Saanan nga ija ayan da tatamulo ti papanan na. Ija simbaan ti papanan na. Ay nagsaya atin no kasta. Talaga nga rod ang nagbalbaliwon ni Uncle mo, anak ko. Nasaya at man ta nagranata dito'y balay ni Manang Juana, Manang Uling. Ni na ngay nga anak mau. Napan ni Jay Sintro, inawis dagiti gagayam na. Kat ni J.R. ngay mo't Manang Juana. Ayan na. Remormot laeng sinarak na dagitay barkada na. Ay, may mayat ko man no at dada RJ kando na. Tapno mangagandamot dagiti ibinglay ko asasa o ti apo. Ha? Mga barwanan tayon, Manang. Idyan tayon dagiti dakas nga aramid tayo iti kalabas. Kan pakawanan tayo kumamad dagiti nakabasol ka na tayo. Kan di tayo agimula iti sakit tinakam iti tungkal maysa. Nay, anya dagitan ngay bagbagam kabagis. Aggurigon kan samat. Ay, Juana, agam ang mga usamat ti kabusata. Ay na, dinggumlatan no anya ti ibagana Manang Uling. Panagkuna, nagbalbaliwon anaming pinsan ti kabsata. Aya? Ala, agkidem kayo adwa Manang Uling kan Manang Juana. Nay, apay ngaya pagkidumunda ka may kabagais. Basta agkidem kayo, ta ikararagan kayo. Ala, Ne, apay asinurot nak dito'y kusina Manang Uling. Asino pa'y ngay ti kaskasabaan ni Basilio ijay salas. Pinanawam mo't ijayon. Kasanaw, di ka malaw may ijayan. Di ka magsubli di salasan. Nagsakitan ti patong ko ang nakatugaw iti nabayag. Di mo lagsardeng ti kabsatan nga agsasaw. Diyak pa'y nakaluto iti balay. Ayan nga iti merienda ko na mga isaganam. Awan, kun kunaklaeng dayjay, tani matuu ka na kun anak katugaw. Makapaikawa mo't di ta kabsata kabagais. Mangas kasaba mo't ting. Kasladyak pa dyan. Ay na, saan man atila ibagbaga Manang. Manang Juana, Manang Uling, ayan yun nga ay. Ne, agay ayaban. Ay, si kalangan timapan. Agawid akong tanawang panaluto di balay. Magna akong diti kusina. Makamu ka namang sango kang Juana. Dinakpanawan Manang. Manang Uling! Ne, di kay pemot nakaluto na nang. Anyat inarami jo aya. Ay, di ako nasango tinagluto anak ko. Tani, nagbayag anangas kasaban ni Uncle mo a Basilio itay. Mabainak mo't amang panawlatan kan Juana. Tamangan noan niya ti panunutin na. Iso nga agluto akpay laeng
Ne. Talaga ka di anak balbaliwan niya, Uncle. Unsa? Makapaikawa mo't niya, Uncle. Ang amkid maragsakan ak tanag balbaliwan. Una, nasaysaya atin ti kastangar aramiden na. Ngam ti agbarbar teken aggulgulo. Wala na. Mailiklik pa, iti mabali na pakaisagmakan na. Ne, papanan nyo, Uncle. Inak man, agkasabay niya balay na kumparik amulo kaanakan. Adun sa ti bisita da ita, Uncle. Tada okasyon ijay. Ay, kat mayat kat tapno ado ti kasabaak. Sapay ado tinabartek ijay, Uncle. Pasig adayo dagijay nabartek asa nga ilida. Sana bale, mayat kat tapno makasabaan da kat agbalbaliw dan. Baliwan yung tulaangan ti mapan ijay, Uncle. Di nakisuro. Nadakkel ti panangisakit ko kadagay at tao, do na. Diyak kaya't nga agnanayon ti panagbasol da. Masapol nga agbalbaliw dan. Da kayo nga agiinom, idyan yon ti kasta nga aramid yo. Ken adaman agtatakaw ditoy, agbalbaliw kan. Idyamon ti panagtakaw tadakas na ita. Ken adaman babairo ditoy, agbalbaliw kan. May salaeng ti ayatem. Dakas ti ado ti babae na. Ken nadatismusa ditoy. Aday talamang padpadakas, iti pada na at tao ti amuna nga aramidan. Isardeng mon, ti kasta nga aramid mo, no di mo kayat ti madusa. Hoy! Sumateng ka man na sumano dita. Mas masagitan na samay. Amok, amanagdakdakas ka, sika. Iso nga umasinag ka nito'y, ta ikararagan ka. Apay, babairo ka? Agtatakaw ka? Hold upper ka? Mo, isasabag. Amok ti ibagbagak. Amok ka managbasol kayo, da kayo nga gininom. Agbalbaliw kayon. Kapala sumardong dita. Lugumandakan. Uy, lugumanday na talagay. Agbalbaliw kayon. Madi ti kasta nga aramid yo. May kayo kakado. Lugumantay lang ang talagay. Sana, di na kabilin. Maasi kayo kanya. Nanang, imawag ni Insan Dona. Intay ka no kitaan niya Uncle Basilio, iji balay da tatamulo. Apay, anya man ang tinapasamakin ni Uncle mo, anak ko. Linuguban da ka no. Tapasig a pamasagid da kiti ikas kasabana. Kat pasig pa yan abartek da gijay kas kasabaan na. Anya, ay sus, mapantangaruda na anak ko. Apay ngamin nga ijay pa'y ti pinili yu akasabaan, Uncle. Kat nabartek da amin ijay. Apay nga taaya. Yakon ammo no anya ti paglugarak. No aginumak, may sagmakak. Itata nagbalbaliw akon. Kastimot lata. Unay matan na ti apanubok iti biag ko aya. Ala, sana bale, tanayuman tayon kada kapitan ti amin. Awan lata ti karbengan dagiyay at tao amang lugob kin ni Uncle mo, RJ. Sa bagay mo't katiya, isumliksan tayo sigod na bisyaw. Ha? Ha? Ay, ni saan kabagis? Kakaiso na nagbalbaliw kan. Apay ngaya kastoy. Agbalbaliwak man kan saan. May sagmakak mo't lata. Panubok la siguro day taken kakabagis. Iso adi ka kumamaupupay. Pangaasim tadi mo sublyan dagiti bisyo. Ay na, wen manang puno na ita. Panubok la siguro na ito oy. Siyat mo, pare Basilio. Kaisuna, ngay taka lang manay na simango ka na kamay. Ay, diyak kayatin, tiyaginom paray.
Dadaulan ti arak ti bagi tayaw. O sarantay kuma ti bagi tayaw para ti pagayatan ti apo. Aday ta ka manayon. Tilalablabi naman paray. Makaisa makatalagakin kan. Lakay kan pare, agpada ta lakayan. Dandanin ti panangipulang ta iti biyag ta. Isong agbalbaliw kameten nakas kanyak. Tuladan nak pare. Nanang, iso ni Melanie, nobyak. Naimbag nga orasyo, nana. Kastamot, balasang ko. Maturog di ti balay ni Melanie, nanang. Ay katwan awan mo't mangipari, tanak ko. O kasta, adan nobyam. Wanang kal, kahit anyat planom. Ikasarmon, tinobyam. Wan ko maangkal, ngam awan pa'y mo't magastos. Sa inyawin mo diti balayaw. Impasyar ko lang, angkal. Maturog diti balay. Anya, lukas na nga ron. Di kay agkaida. Ha? Apay ngay, angkal, kat nobyak matan. Uray pa'y. Basol no agkaida kayo at di kay pa'y nagkasar. Ha? Saan na natangkan ti ulo, Marjay? Denggenak, tapno saan ka nga agbasol? Manang Juana, di mo itulok nga agkaedad RJ kan tinobya na, ta basol na ita. Agkasarda pa nga umuna sadan to agkaeda. Ha? Apay, di mo amo abasol ti kasta, manang. Ay kwa. Makimisa kamot ngamin, kan agbasa ka iti Biblia. Tapno ado ti masurom. No agpilit na nga agkaida. Nasaysaya at lapagawida mo dyan nobya na. Bakit iniwan mo ako? Nasasaktan ako, oh baby! Ura, anyamot na ita akan kanta mo. Ah, apay ka di, uncle? World resong na ita. Na lubungan na kanta. Saan ba nakasta ti kan kanta? Saan nakakasta? Uncle? Maminsan pa ya mangag kung agkanta kay tinainlubungan, makangag ka kanyak. Ah? Makimisa kayo mo't ngamin. Tapno maamuan nyo nang itirumbang kan saan. Ala, agsagana ka, tadagasan ka intun Domingo. Intay makimisa. Anya, nakasagana kayon? Hintay makimisan, manang uling, manang Juana. Wan, Basilio, mapantayo nga rudan. Ayan, nagitaanak yung ay. Kanila kay mao, manang uling. Nasakit ti sa kanila kay ko. Sana makapagna. Kanido na mat, nagpasintro. Ni RJ mo't adda na panan na. Adda kanulakad da iti girlfriend na. Iso adda tayo latan atan luti makimisa. Alang aron. Agam sana kasta ti panagkawas ti babae, manang Juana, manang uling. Nay, anya nga rod ngay. Sigod ba't akas to iti panagkawkawas ko? Ti babae, masapol ang nakapalda. Sana kasta ang nakapantalon kayo. Kano mabalin, agpalong hair kayo. Di kay agpukpukis. Ha? Ala, yung kay agsukat. Agpalda kayo. Tadi, simbaan di papanan tayo. Yung kay agsukatan. Anyamot na ni Uncle. Nag-OA matan. Amin mutlakit din, pakibyangan na. Dilawin na amin at tigtignay mi akakaanakan na. Kasla kamali amin nga aramidan mi. Ala, paspasensyaan yun jay ulitagyo. Makapaunget mo't na maminsan. Ta nalabas mo't ti kinaperpekto na. Pati no agiinom kami, anawa nga anawa. Nagadong ibagbaga na. Sumaner mon. Uray ko mano, di tayo amo tinaglabasan na. Nakarkaro pa ti aramid na idea. Hindi saan pa yan nagbalbaliw. Ala, baybayan yun.
May mayaten ti kasjay, ngam ti agpapaanawa. Kakaiso na ang naikat ng tibisyo na. Wan ang nalabas mo ti kina-stricto na. Wana, handa kayo. Payak man, tag-Bible study tayo. Oh, kasla ita. Umay manan diti balay. Nakadunto man ang madildilaw nan. Baybay anyon kunakmet. Aw-awatin nyo latan. Panunutin nyo latan apagimbagan nyo dagiti ibagbaga na kada kayo. Tapno saan nga agsakit tinakam nyo, anak ko. Ineng, ayan mau. Tayo cellphone mo, ada umawawag. Asino day taya? Ni Sophia nga anak ta. Darasam ata mga nunapatag ti ibagana. Sumbata mo, dadak dito'y banyo. Tsak final pa sa nagdigos. Hello, anak ko. Hello, Tatang. How are you ngayon? And also my daughter. How is she nga? Ha? Ay kita mayat lataa anak ko. Tang, I will be sending a money tomorrow. You go to town and bring out my pawitan niya. Ha? Ay kituan pagyamanan mi anak ko. Ang apay ay nga umaninglis ka, Sophia. May kawaak. Ay, kagagangay na. Tada ka nga ro dito abroad. English mo nga minti sa umi dito eh. Isunti na kairwamak. Ay, Wan, where is nanang ngay? Ana, agdigdigos pailaang, anak. If she will finish her take a bath, you give her the cellphone I want to talk to her. Ayat ko na ti anak talakay. Ay, kasaom. Tada ka no, ibaganakin ka. Hello, Sophia anak. Kumusta kan? It is all right, nanang. Tomorrow, you go and get my pawit Ikuyog you the tatang kanti anak ko. Then, you go and eat in the restaurant Ay katwa na anak ko. We will go tomorrow. Ang apay, you receive already your salary. Aya, anak ko. Yes, nanang, yes. Okay nga rod, anak ko. Thank you again for your pawit. Take care always, anak ko. Where is Rhea? Kasaritak man tanak ko. Ay, she is sleeping, anak ko. You call later na lang, anak ko. Sige nga raw, tagtrabaho ak man ng nanang. Bye-bye. Bye, anak ko. Take care always and God bless you, anak ko. May sakamat nga umaninglis, ineng. Makapaalis mo nga minja anak talakay. Ang mayat mo no aging lista yu sagpaminsan. Tawan mo't dakas na. Mayat kit di tapno maasa ti di lang nga aging list. Anya tamom. Ang mga numakamanugang tanto iti foreigner. Di makapraktis tando bilang lang. May na, sana kaya't jay anak ta ti foreigner. Pagko naamot, ngam no bilang di na kaya. Di siya to numabalo Naay, nagalas kat ti kastang ibagbagamaon. Si bibiyagak pala nga asawam yung kastan ti ibagbagam. Kasla kay kayat mo mabalo ka. Si kamot. Joke ko lang, mot. Di ka lang maangawan lakay. Sophia, maturog kan, rabiin. Umuna ka na maturog dalain, ta makitsatak pa'y. Maki-video call pa'y no madamdama. Asino nga min ayati kanayon akachat mo. Makadkadlawa ko na. Nobyom ka dijay kanayon akainawag mo. Windalen. Puriner. Ay na. Awan magkididakas na makiboyprina. Tabalasa nga mo. Pudno nga da anak ko ng balasa nga klata. Tawang maasawa. Wen matkit di ngamni kita Di ka agdardara sudos gayam. Tani, di mon sapay nakikita iti personal ti bagbagam anobyom. Ay nagkita kami to kano dalin. Nagkita kami, agkasar kami. Ay kat nasayat nga rod kasta. No talaga single ti nobyom. Kawan Sure hate mo kidi nga single ta. Inyam amunak pa yan iti parents na di nag-video call kami. Kasta kat nasayat nga rod kasta gayam. Ngam, amo na nga ad anak mo?
Wala muna. Awan inlimad ko kang kwana. Kat kunana nga ayos laang. Awan ka no problema. You bring me mandabaso, husband. I will drink the water. Na, anyak-naknakan mo, inay. Apay akong di English ka. Isot bilin di anak ta. Masapol ka nung agpraktis tan nga English. Tayawid nanto di foreigner anobyo na. Anya, apay adan nobyo na aya. Adda nga rudan. Foreigner ka no. Kan uray di apo ko ta. We will teach her to speak English. And also you a husband. Kas kala nakatukno iti atang iti kasta nga raramidam. Di kalagbain. Aw-away to'y ayan mo ngam kundi English kakiteng. Ay na, Inggulakay. There is nobody in speaking English. Mayat kit di ta makasuro ka nga English. Anyat amom. Ang mga noalaan na tanto di agbalin amanugang ta ijay abroad. Agar arapaap ka man ako na kaon ineng. Inkakatrubatan di apukotan. Tay tulod ko na di pag-adalan da. You wait mo't I did not diramos yet. Na. I will wash my mo't my face lakay. Wait a minute. Apo, sorsurum ka nun ti agsao iti diritso nga English. Kuna ni nanang mo. Taadan to foreigner adadim. Ha? Daddy? Asawa ni nanang ko, Lola? Wen, adan to foreigner adadim mo. Iso ang mami ko namton kininanang mo, wen. Iso nga agsaukan iti English. Practice mo, apo. Makaawat kan makasauak iti English, Lola. Matlagayam, ag-English ka nga ruten tapno mangag dagiti tattao nga Inglesera ti apo ko. Kababain, Lola. Jak kayat. Aging lisak tuan o ada English ti sa una ang makisarita kanya. Ngam naging English aklatan nga awan gap-gapuna. Manjak mat Kababain, Lola. Di mo't agbakasyon kan iti mabiit sa opya. Ay, wundalain. Si Kangay. Agbakasyon ka magtag. Ay na, mabayag pa'y takabakbakasyon ko matlay dinapan atawan. Ay, huwag gaya man niya. Ay, inak tumanggay magpaparlor tapno na pintasak mga biyahe, Ija ito Pilipinas ang ti pagpaparloram, Sopya. Dito yung arudan. Tag-video ak iti pa nagbiyahe. Alangan agurangak nag-video. Masapul mo ta presentabli ak nagbiyahe, Tapno ko na nagiti makabuya iti post ko, abimak na nga ka nag-abroad. Anyan? Ay, nasaanan nga usod ay tapahambal-hambal dalain. Kan kasla may mayat tiriknak no, may pasindayag ko dagiti adda kanya. Kasla saan na kompleto ti biyag ko. No jak may update iti social media ti mampaspasamak kanya. Wen nga rod, amin nga aramidam, ipost mo. Nairwama ko, gayam. Nakaugalyak ti kastan. Isa nairwama ko. Pati ti sweldom ipopos mo. Amangan no ko na ang dagiti tattao apalangguad ka, friend. Anya ko mabibiyang dangay. Nagbanuga mo dagiti nga ipopos ko. Jak mo taktakawan. Baya mga umapal dagiti umapal. Basta siya, pakaragsakak tararamidag, period. Hello nakong, naimbag man tayo mawag ka. Yes, ananang, tayo will go home na this month. Ay, you will vacationing? Conforme ato my boyfriend, if he will lapad me to come back here in abroad or not. It depends to my foreigner boyfriend. Ay, you tell him kit di tapakasaran na ka. Nuwan, dumteng tunay tananang. Kahit kasanungay, we will sabat you in the airport nakaw. Kawa na, mangkita kayo to itivan nga arkilan nyo amang sabat kanya. Kitaan nyo tayo presentable alugan. Sana tayo rugak-rugak tabangan nyo. Wow, nanako. What do you want, aya? Van or SUV? Conforme, basta presentable ay. Pilyan nyo tayo medyo barupe alugan Sige, tagpabiro ka kijay kasinsin mo, anak ko. Ay na, I am excited na to see you again, anak ko. Kailiw da ka una yan. Uray siya mo, May liwak mo ten kada kayo. Ikuyog yun to dyan anak ko,
Kadwayon to amang sabat kanya kay airport, ha? Wan anak ko, areglado. Mare, umay kayon to ijay balay inton umay alawas. Tagparti kami iti baboy. Nay, anya to kasyon, Maray. Awan, ngam kayat milaeng met ati agparaman. Tapno maramanan nyo met ati kapas ng abroad. Ha? Apay sumangputan dyan anak mo. Wan mare, sabatan mi inton maminsan abigat ijay airport. Ay mayat sa akin diti trabaho na ijabrood ha. Tamadlaw nga adot kwartana. Kanayon nga mintipos na. Pasig madang diyang yung nagamit na tipupos na nukwa. Kanayon pa iti pa nagpasyar na. Wan medyo dakkel met ati sweldo na ijay kas caregiver. Caregiver kasla cleaner mo diyang bagada ida trabaho na ijay. Nagkunamot. Sa lawasaw mo day tanang ibaga. Di na mo tilaw-lawatan na. Kasano a cleaner kat caregiver matitrabaho na ijay. Wano natulungak nga ta. Muwan siguro Adamo nga mintultulong mo nukwakot. Ay sige maray, mapanakon. Basta umay kayon tuwan. Ikan-kanto iti pasarabom nga isang putjay anak ko. Ay kagyaman nak nga rod amaray. Mala, umayak tong araw. Ay nagpintas kamot na anak ko. Nagseksi ka di tasuot mo. Bagay ko lang, nanang. Ay katun nagsisipukal dagiti nagpuputaw alupom. Ay bagbagay mo ta miniskirt mo. Nakabakles ka pa'y. Sa kanto nakasanglas. Ipadlaw ko mo't nagapwak ijabro na nanang. Oh, Rhea anak, how are you? Kay iliw da ka una yan nanang. Mami, kunam kanyak. Tasabali itan to'y mamim. Sosyal na ang dating. Alala, umay kayo. Agpipicture tayo dito airport. Sa tayo to agawid. Oh, Obeng! Come here! Don't be shy! There are so many food here. You go and eat na, Sophia, di ka umaningles na kababain. Sul-sulinak to'y lugar tayaw. Sa nasyudad di tao'y may kawada ang makangag iti English asaaw. Unay kayo umutan. Kontrabida kayo man ako tatang. Ay, Nanabibang! You call your apo ko so that they will eat. Don't be shy. Aywan, kakalugaran. Do not go home agad I will give you something. Ay haba pa sa lubong kada kayo amin. But you eat first don't be shy one. There are so many food inside. Eat all you can, kakalugaran. Naimbos samad ti kwartamaw na nakaw. Nagadumot ngamin ti ginastos mo iti kalman. Winarasampay dagiti tattao iti kwartada. Ay, naibus nga rodan tatang. 500 la nagbatin. Nagpapasken ka pa lang amin. Indulin mo la kuman jay ginastos mo. Kan apay nga may na masapula warasam dagiti tattao iti kwartada. Good, kaya't kung nga ron mga ipakita na sa liwanwanan ti Biag ko ita. No agsub-sobra ti kwarta, mabalain. Ure, iwaras mo ti daduma a kwartam. Angam no agkurkurang kan tumutlaang. Ure sa anan. Nangrunakit adda anak mau. Mala, sana balit na masukatan to. Kwarta laday tatatang. Inton maminsan, urnungam ti kwartam. Di ka gastos agastos. Yurnungam ti masakbayan ti anak mo para iti panagiskwila na. Sana balit adan to afam adadi na. Isuntun ti makamamang pa-eskwela iti anak ko. Agawid to kano dito iti afam ko, tao may nakikasar. Kat no may kasar nak, alaan nak to kano iti pagilyanda tatang. Sumarunon to nga alaan na ti anak ko. Kahit kanaw ti sublim ija brown. Awan samot bus-busa mo nga ag-flight manan. Kaumutang aktupay lang, ha? Ngamjak pa'y sigurado nagsubli ako no sa anan. Kasla masaduta kung nagtrabaho. Uray tandamot tayo afam ang boyfriend ko. Patsaka di na kaming tubaybayan iti anak ko.
Okay, bye-bye, darling. I love you. Take care always. Sofia, asino jay mawag ka? Jay foreigner a boyfriend mo, anak ka? Unanang. Anyat imbaga na ngay. Kinasarita kumamag, tapno maipakat ko ti English ka. Ipapasyon to akasarita inton makaawid dito'y Pinas. Uraya kunti pa nagawid na dito'y tagkasar kamin. Kano may kasar na, mapan kamin to kano iji pagilyanda. Alaan na ko ni Amerika, nanang. Aya, ay na, nagsaya atan. Kat, mabalinda kami kadi mo nga alaan kinitatang mo. Kawun mapantay to amin. Ni tatang, si kakan di anak ko. Ay na, nagmayatan anak ko. Adulakit diti umapal kanyak. Apalan dagiti ko kumaray. Iso asagaan tayo ti panagawid ni Anderson diti Pilipinas, nanang. Tao may ikasarang. Ay na, lakay. American citizen tanto. Sa sawumag tabak-bakatan. Ay na, agawid dito'y Pinas jay agbali naman ugang ta. Umay na kano ikasaran ni Sophia. Kahit Numalpas ka do ti kasarda, alaan nanti anak tay jay abroad. Kat sumaruno tayon to kanon kadareya nga apo ko ta. ay na, apay kas karina aya ti kas tapang panunutam. Apay karubam laang ti Amerika. Adaw ti proseso iti dayta. Ken apay masigurado amakapan ka ijay. Imposible dayta. No agtor siguro akat mabalain. Ngam no dayta ag citizen, awan lat ang bukaon. Oho, agpakalaing ka man ako na ako nalaklakayan. Nagsasaw ka, kaslam mo mamin. Imbaga nga rujay afam a boyfriend na. Nalalaing ka kang isaw. Basta awan lat amok ditan. Ala aglibi-libi ka. Adi kanto iko'y kuyog ijay abroad. Sana, jak pagtatakunan dayta. Okay, darling. Bye. I love you. Take care. Nanang, ayan yaw. Ata, dito'y kusina. Apay aya. Nang, umay kayo Adam muya pagutangan iti kwarta. Apay ti kwarta. Agbiyahe ko makanon jay boyfriend ko. Agflighten nga umay ditoy. Ngam ada problema. Nahak ka no jay bank account na. Kat kasapulan na ti kwarta. Awan kwarta nang agflight. Anya, kasano daytan nga Angam na kunana nga si kasuan ka no ti bangko ti problema. Ngam mabayag ka no mo ti proseso na. Iso ano adam muya pagutangan. Umutang tayo pailaan. Uray tabayadan to ti boyfriend ko. No maurnos ti problema iti bank account na. Sige ang pagutangan tangay anak ko. Kababain sa mo timututang. Nang runa kat ti ammo ti tataw dito lugar tayo kat big time ka. Tanagiwarwaras ka mat iti kwarta ide. Ay, kasano nga tangay? Ay, ammo kon. Ila ko tatay nuang ken baka ni tatang mo. Ha? Oh, imbag no man nugot ni tatang. Ay kat di ta ibagbaga Basta sukatan tumula ang gynobium Nanang, di ure upat ti isukat nantaw. Mano ti masapol gynobium aya. 50,000 pesos, nanang. Apag iso. At dapay siguro sobra ti mapaglakwan ta. Ikontakta nga ro gynuang ken baka. Mapukpukaw mo tantay nuwang ken baka bakit? Impastor mau. Diyakam mo Tinakaw da siguro Ay sos, saan kumamot Nagdakkel katulungan tayo iti panagtalon dagi jay. No tinakaw da awan maaramidan tayo. Tilan tumo ngamin pangipaspasturam. Sigud mo nga iti ti pangipaspasturak ka dagi jay. Wano nakabulos nga ta. Diyakam mo Sumangpet tulata. Ano sumangpet? Amangan no nagaliwak say dalaeng. Ngam no sandan sumangpet. Awan mabalin tayo lakay. Masapol masukatan adagos dyan na ilako taanwang ken baka anak ko. Tani, sapsapulo nun ni tatang mo. Plano na pa yun ti mapan ag-report iti barangay. Nanang, sana balita na ipawit kun ti kwarta. Ag-flight ni Anderson. Kaano ti sangpet na ngay?
Inton bigat tirabi inanang. Ay na, ibagam tay dardaras na ti sumangpet. Tapno makagatang ta iti sukat jay nuwang ken baka. Wen, ay na makauray kay kadi. Da kayo gayam tinangila ako'y tinuwangkan baka, ineng, supya. Ha? Ha? Apay, nagkunangaramidan nyo tikasta. Kinapay ang nagilimon kayo kanyak. Ay, Kwa. lakay, relax. Para iti anak taday jay nga inaramid mi. Ket iso adi mi imbagaken ka, ta sigurado nga min adi mo kaya. Langusaran nyo ti kwarta. Ayan tinaglakwan nyo. Ay, kwa, binulod tinobyok nga afam, tatang. Sana bali tado ti kwarta day jay. Sukatan na mutlaeng, apaman na maurnos ti problema iti account na iti bangko. Anya, nagdawat ken ka iti kwarta niya afam anubiam. Wen, tatang. Ta nagka-problema nga min di bank account na. Ay saus, awan daytan. Imposible daytan. Red flag daytan anak kau. Anya red flag nga ibagbagam met lakay. Sukatan na nga rod mo lang apaman ang makaawid ditoy. O may naikasar ti anak tan. Danag mon aya, masukatan day tay ti dakdakkel lakay. Anya ngay. Ayan din nobyo mon, Sophia. Nagplaytan. Ayan abandan. Manual dawan nga uray tayo iti sasangpet na. Tatang, jak mga rod makunta ka ni Anderson. In black nakmutin iti social media. Anya. Anya nga, di hostaw, di kunak. Nagdarasudos kayo anang ten iti kwarta. Iti naalanan ti kayat na, awanan. In black na kaan. Huwag nga rod. Kan, ada pa yung pawpawit ko idi. Jak lang bagbaga ka na kayo. Pinawpawitak idi adak pa ija broad. Tako na apang lakad na iti bisa na. Makitam? Nabayag mo't gaya man nga aramidin na dayta. Ngam apay adi ka ng rik na. Kunakanag pa'y sa pakasaran nak. Nga agawid dito Pinas. Nagaduma nga minting karkarina kanyak. Ay, awanan. Pati jagul uli makanuang kan bakak. Inramraman nyo iti kinamuleng-leng yung agina. Anya kayo matang. Sorry, tatang. Adto'y tigabyawn. Sagay sa kayaw, ineng, supya. Ano san nyo ti agabyawn iti talaon? Tanya nga'y katawanan na kita'y pag-araradaw. Ay, lakay. Apay no bumulod tayo itinwang apagarado. Uno kuliglig no isaw. Ay saan? Na kayo, tiyag trabaho iti talaon. Pag nakman nyo na itang agina. Numabagbagaan kayo, sintirin nyo. Di dakdengdenggan. Anya nga ita? Jak ka ba ulan ti paparamidyo, tatang? Bayadan nyo nga raw, ti kwarta awinal na siyaw. Taigatang ko itinwang apagarado. Wano kuliglig no isaw. Anyat pagbayad mingay? Kat na-scam kami matun, tatang. No awan pagbayad yaw. Ano san nyaw at trabahuan ti trabaho dagitin lako yaw. Darasin yaw! Itata, nakagraduar ka na anak ko. Anya nga ti planom nga ramiday. Agsapulak iti trabaho, tatang. Ngam sakbay na, katagina na ako mapimot Mano atawin mo't apuro adal latan tinararamid ko. Kaya't ko kumamot nga i-relax ti panunot ko sakbay nga trabaho Adakin ka, ano kasta ti kayat mawanak ka? Apay ni Sanchez ka ngay. Di na mo't impakat ti ingraduar na. Sa bali mo tararamidan na. Ay na, saan mo kumatultuladan dahil akasinsin mo?
Kababain ti kasjay. Nakalpas ngagpay sa ungam na itabat na agman manicure ter aramidin na. Wan nga ro, tatang. Ay, inaktuman kit di agpakuko. Tani, nagalas manen dagito'y kuko. Ipa-extension ko manen dagito'y kuko. Ay na, di kanto man makalaban no patid dugam na kita ko kaum. Isunto man lang ayal alika akamaon. Ay natatang, bayan nyo pa'y laang day ta amalabaan dita. Makauray mo dagita. Adu pa'y tilupot amabalin ko nga usaran. Insan, di mo tan maibibos ti customer mo. Agsasaruno dagiti ang sangput. Nakapila da pa yun. Ay na, basta kasto yung bulan, talaga nga ado ti customer ko, insan. Masapol mon sakit di ti katulungam dito'y insan. Huwag nga rod, sika ko mati isuro ka kaduak. Ngam amok matasan ka na sa miti kakastoy. Kinunampay insan. Aywan, ilibre mon ati serbisyong kanya kita. Total, nakaado ka matan. Awan pa'y ngamin pagbayad ko. Amumut, awan pa'y trabaho kita. Day talaga ya minsan, ikaw na. Anyat kaya't mamerienda ya. Mabisinak matan kat. Dagitaman insan. Uray anya dita na. Alang nga rod, urayan ta nagitay lumablabas dito yung aglaklako iti merienda. Nanang, awatan nyo daytoy o. Pagpalingkiyo. Ang damot di tante pagbayan nyo iti silaw kang danom. Ay na, naimbag man ta nakaurnong kamula ang iti pagbayad tayo iti bills, anak ko. Kanada pa'y pagpalingkay. Ay na, basit laban nagdayta nanang. Mabit lang mabirukan ti kwarta. Kat kaano nga'y amapan ka agbirok iti trabaho, anak ko. Ang damot ng trabaho. Kas makita yung mat. Inal daw, aday wandak dagiti kliyente. Sa bali kumamot lataan, no may apply mo tay inadal mo, anak ko. Ay nanang, pasensya kayon. Ngamjak kaya ti mga opisina. Naragsaka kita nyaman nga aramida kita. Alang arud, narigat mo at no kontra at ti pagragsakam nga aramitan. Makaamu ka, anak ko. Tatang, nagsweldo akon. Dayto ti kwartayo. Igatang nyo iti masida. Day talaang, Wan, tabasit matla ti sweldo. di mo't dakkel akumpanya ti pagtrab-trabahwam, Sonya. Wan, dakkel nga agpaiso. Ngambasit mati sweldo, tatang. Minimum laang. Adapay kaltas na. Nang ibati akmat iti kwartak alangan nga itid ko amin ti sweldo kada kayo. Oo na yan. Kunakmal na nung dakkel ti sweldo daw. Kapag isulang mo't gaya mapagbayad iti kuryente na ito inyawat mo. Awan pa'y pagpalingkay. Ala, ano san tayo pa'y laang atatang? Naimbag to laang no maipromutak. Tabarang ngumato ti sweldo. Day, ada ka mo dito yung paradaan, lete. Apay papanam. Nagpalingki ak manong. Kakaiso na nga inikanak ni Cheska iti pagpalingki. Anong sakit dito ginatgatang mo Medyo manong. Abas tumi iti makadomingo. Nadagsan mo no gulpiak ti agmar kahit. Day, imbag man ta da kwarta ni Cheska. Damok ngamin kat awan umno at trabaho na. Wan ngam adalat tamot matmat gadan na. Sika nga'y, nagpalingki ka mo? Awan mo't bitbit mo. Ay, napanak na nagbayad iti bill ti silaw. Masadutak nga agpalingkay. Inikanak mat ni Sonya iti kwartak, nagsweldo mat na iti kumpanya pagtrab-trabahuan na. Ang masadutak pa yung agpalingkay. Siguro dakkel ti sweldo na ijay anya manaw. Ay wala, dakkel a kumpanya na jay. Nasaya at ngarud ano kasta. Agidan ta ngarudan nga agawid. Mangarkilatan iti tricycle. Ay sapay nabatik tay kwartak. Eksakto la pagplitik to'y intugot ka. Di ka madanagan, tasyak timang bayad iti arkila, manong. Alangarod
Apag isulang mo't ngamin tinabati akwartak. Ilibre ka kung may ti pamasahe ka. Sunya, aldawan di ka matla bumangon ditan. Maladaw kan ay ti trabaho. Awanin tatang, nag-resign na kun. Marigata na kami. Sapay naguyong jebus ko. No kasta, awan man ang trabaho. Agbiro kak tumanin tatang. Adumat ti mabalin ko apag-applyan dita. Una ngam saan ka mo't nga agbayag iti sir ka matrabaho. Saan abali tatang? At dapay nabatbati akwartak dito'y. Umdas pa'y abusbusan tayo. Alangarod agawaam ti agbirok manan iti trabaho. Tanay, asidag manan ti panagbabayan iti bills. Ay, kunak man na no makalong out tayo niti kinarigat ti Biag. Ta nakaturpos kaket nga rod iti kolehiyaw. Ang kastoy mo't latagayam. Saan analaka ti agbirok iti trabaho? Nadaman bilang, nagrigat mo ti makisama kadagiti katrabahuan. Nagtatangsit da. Sapay jak kaya ti matangtangsitan. Tatalaga at tutupak ida. Ano sama Nasaysaya at paikit din ti agad-adal latan. Tawan problema iti kwarta. Itamot nakarkaro ama presyurak. Sunya, amo man no sino tinobyo ni Cheska akasinsin mo? Wala, ni Jerome tinubyo na tatang. Apay aya. Una yan, di lang nagpili mo tan iti sa balay. Ni Jerome pa'y mo tapada aman nalaw. Nasingpat matkit din ni Jerome nagagat pa'y. Una nga may mayat kumamot laeng no adda mabalin na iti Biag. Tapno adda katulungan na kumaamanggad. Kat baybay anyo isuti kayat na. Ay wine, kano nga ipasyar mo dito balay tay ibagbagam akaayan-ayat mo. Saan pa'y nga itatatang? At dapay lang amin iti barko. Manuabulan pa'y sakbay nga agawid. Di kay agdanag, tamaam-am mo yung tumilaang ni Cholo. Tatang, iso ni Cholo, nobyo. Cholo, iso ni tatang ko. Naimbag nga orasyo, tata. Awatan nyo na ito'y sagot ko kar kayo. Ay na, ay agyamanak baraw. Madlaw nga stateside dag ito'y Uwan tata. Mabit lang tamang isagana kiti pagsasangwan tayaw. Nakapabain mait. No amok lang ay tati sa sarong karmaw. Naisaganaan mi kumaanay bag. Kaya't kung amin na sorpresaan ni Sonya, tata. At dagayang plano makasta, Cholo. Uwan mo't mahal. Nabayag ko nga inuray ti panagkita ta. Kat kamaudyanan na, nakaawit ka matlaangan, Cholo. Si manmo't gayam tinobyo ni Sonya akasinsin mo, anak ka. Wenanang, nabayagan nga amok day ta Iso na lang ta LDR da. Nagawid ka noon. Imbag man ta nakatumpong itisiman. Wenang, nagasatak mutlatak ni Jerome tanasingput nanang. Wala, ngam addamang mga kwachismis, anak ko. Adda ka no ibagbaga ni uncle mo, may papan itinubyo. Tagibas itin na kano taman nalun lang. Ay na, makamumutan kasta ti panagkita na ni Jerome. Anya nga ron nga'y ka-agriculture tin lepas na. Saan man namang opisina ngam at least, mararamat na itatay nagadalan na nanang. Cheska balasang kaw. Anya nga iti plano mitibiyag mo? Ha? Anyat kayo ti asawa ng kal? Apay, di na kamandaran ngagsapol iti trabaho ni nanang mawakapsat kaw. Ha? Itamot basit balasang kaw. Mano atawanan manipod na kalpas kay ti panagadal mo. Ang maging gaita, awan pa'y nakitak mo ita nasaya ta pagtrabaho. Naitamot na agkokoter aramide mon balasang kaw. Nik agtrabaho ak matangkal. Trabaho matlat ta dayta. Wan, ngamtay kumamot na pimpintas basit
Saan lang agkalkalkal iti ingron dita. Uncle, Damag ko pa'y, boyfriend mo ni Jerome. Tuladam ko matikasinsin mo. Siman tayo nobyo na. ha? Ay, awan na. Agbalin kan tula nga nakakaase kaanakan. Sana pan nakibiyang na ito Nudikat panangisakit. Sayang, tinlipas mo no di mo i-apply. Sayang, ti panang paadal ti inamkan ka. Kano mabalin? Sinaam na dyan, Jerome. Tatay baknang ti aklunam. Tuladam ni kasinsin mo aso niya. Amo na tinagpili iti nakirelasyonan na. Kan impakat na tay inadal na. Nay, apa yan? Agdardaras mo't ni Cheska, lete. Ay wun, mangrugi ngamin ita amang isuro. Insarak tay gayam da iti may sa vocational school. Kasta gayam. Imbag man ta nakapanunot mo't lang nga agbiro kiti sabali a pagtrabahuan na. Sana aday ta pasig nga agkokoko dara aramidin na. Pagyamanak kit di tauray kasta ti trabaho na. Kat saan nga agkurkurang iti iyaw awat na kada kami. Agsubsubra pa'y kit di Ay nison niya nga'y, kumusta mo't tan manong? Ay, nagbakasyon da. Kadwa na tay siman a boyfriend na. Ay kat nasaya at nga ron Tama ka pasya-pasyar da pa'y itatakaub-ubingan da. Ipapas da ti agpasyar, tawan pa'y anak da. Wana, kan uray agsikog ni Sonya. Ta siman mo ti ama ti agbalintong apukaw. Ay kat, mayat atasiman to ti agbalin na manugang mo manong. Wana, sana kasi di anak mo adi na amo ti agpilay. Diyay kat manalon ti pinilinan. Agisursuro mo't gaya man ni Cheska. San sabot na kinamaestra ti inadal na iday? Nangalapay ngamin ni Cheska iti education units na idi, tatang. Al-alukuyan nak idi pasadutak. Kanya nga ta, numangala ka mo't iti education units mo. Bareng mangisuro ka may. Tanay, awan mo't agbayag at trabaho. No nagtrabaho kay tidwa, wano talo abulan, ag-resign ka man. Ay natatang nabanugan ti utak ko nga agadan. Kinawan kwarta ang maaramat. Agpatulong kan akan ni Cholo Anobia. Ano mo ti kwartana? Saan ka day? Nakababain mo't atatang. Sapay nagdakkel ti gastos na iti panagbakasyon mi iti agduduma a lugar. Anya? Agsublimanan iti barko. Manuabulan manan ti palabsan santo agawid. Kahit imbat yan nakamutlaang iti kwarta, manakaw. Awan atatang. Tapag isulaang matay kwarta ng agsubli. Aya, dinawatam ko maa. Nakababain mo't atatang. Saan kami pa'y mo lang agasawa? Dawata kon. Kababain Bayan nyo ta ang sapulak tumanan iti pagtrabaho. Alang araw anak ka. Kat sa pala kumaata, agbayag kamutan iti sumaruno a pagtrabahwam. Panunuta nga dapay nag iti adim nga agad-adal. No ka na yung lakas ta, ay awan mapasamak iti biag tayaw. Tatang, masikugak samutan. Sa anak-anak binulan. Ay, kat nasayaat, anak ka. Saan kayo nga agungat, tatang? Saan? Apay ko mga agungitak ngay. Kat putot ti siman day ta agbalin nga apukaw. Ay, inyawag mo ka din, kanitsulaw. Wan, tatang. Anyat ko na ngay. Agawin ka day. Kaano ngay ikasar na ka? Di nakpay rin-replyan. Ngam nakita na mo tante message ko. Ang mga nubisi iti trabaho na Okay, inawagam ko Di na matsungsung-batan ti awag ko, tatang. Manmano lang ag-message manipod nagsubli ijay barko. Ay, kita mga nobisya. Padasag tumanin nga awagan madamdama. Manong, apay akas lalumukluk magnison niya. Masikog ka din. Ay, late. Adan to na po ka. Putot tisiman. Kat apa man na makaawid man ni Chulaw. Pagkasarak idan. Jak kaya tarong marti ubeng di dapay nagkalay sa. Kat kaano ngay nga agawin, Manong? Awan pa'y matitext wano awag na kanison niya.
makumikom ngamin iti trabaho na. Isu nga awan oras na nga umawag ka ni Sonya. Kat sapay la kumaa takas talaang nga agpaiso. Like, anyat ti kayat mo asawan. Pagdua-duam jay si man amanugang kaw. Ay, Saan man atila sasawmat si Kalite? Ti ko namkit day, umapal kalaang. Ngamen, saan asiman jay agbalin ang manugang mao? Ay na, saan ko nga apalan di manugang mo, Manong? Apay ko mga apalan. Apalam! Apalam, Lite! Apayan, Sonya. Bigbigat agsang sangit ka. Kasla di ka pa'y nakaturturaw. Ay, ang mga ano natin mapasamak ka kan itisikog mau. Sapay madlawan tatyan mau. Apay, anyat parikaw. Di nakmata ni nawawagan ni Cholo. In-black nak pa yan. Anya? Awanin tatang. Intarayan na kung tiyamati si Kugko. Kasano nga ron itan? Kunakman no nasingput na di atsulaw. Nasingpot hindi saan na pa'y anaala ti kay-kayat na kanya. Ngumidi nagsikugak. Awanin tatang. Sana na nagparparik na. Anya? Dakkelan tatyan mo, insan. Kabulanam samatan. Wenches ka, kabulanak itan. Ngam awan pa'y laturnong ko. Parikot ko nagpas ngayak. Awan busbusa. Apay, awan urnong mo ang nagtrabaho idi aya? Awan ata sa anak mo't anagbayag ka dagiti kumpanya anastrakak. Napili akmet ngamin iti trabaho. Kano adadyak makursunadaan akatrabahwak. Agresign na. Ha? No inanusak ko madagiti nababa a posisyon ko idi, naipromotak ko maitan. Wen amin mo ngamin ka mangrugi at talaga iti baba. Kan, apay, awan ka di at talagang damag mo kan ni Cholo? Mawag laang idi na minsan. In-unblock nakmat laang. Kuna na apatulodan nak iti busbusak nga ganak. Ngam aging gait na. Awan pa'y muti kuna na nga ipawit na. Anya? Kaano nga ron nga ikasar na ka ngay? Ala, agsangit ka mataninsan. Nailaw anak insan. Ang damat gayam asawa kan anak ni Cholo. Anya? Ay, sus. Mala, makipagladingit akinsan. Masapul nga agbalin ka natibker para itisikog mo. Umayak man, Tiska, balasang ko. Ni, agtugaw kayo, uncle. Agyaman na kaanakan. Agkukuku kamot manayin. Apay, nagikat kan nga gisuraw. Saan, uncle? Bakasyon nga min itadagiti ubing. Iso aday to'y mananapan nagkukuti aramidek. Ay na, imbag man. Saan ka mabakante? Apay, ayan ni Nanang Mau. Ay narimwar, napan man nagpakulutan Diyak mo masangwa kulutan atan Agsasaruno mo dagiti customer ko nga umay agpakukong. Imbag pa'y kada dya kabsat ko ta pakulot a pakulot. Ngam da tao, awan pa'y pagpapukisan. Ay, umayak man agrelax nito balayaw. Maringringak iti anak ni Sonya. Saan nga agpakaturog, isumanan tinagpuypuyata ki dirabi ay. Takas la mantika mo't amat maturog di kasinsin mo. Di na pa'y mapuutan mo't no agsangit tay anak na. Agdadamo pa'y lang amin ni Insan Sonya, uncle. Anusan nyo pa'y laang, ha? Di na lang arunan na ipakat ti inadal na. Nagpasikugkit din. Sapay nagmangit di anak na. Masurunak. Karup-rupa paimot na di siman lulokaw. Ha? Linuko na di kasinsin mo. Awanan bain na di. Ala, anya nga ron ngay. Awatan tayo at igasa di kasinsin ko, uncle.
Sure, kanakan. Linamot ka na iti sinasaok iti kalabas. Mababainak. Wala ni Uncle. Anya ko mapagbainan nyo. Baybayaan yun tinapalabas, Uncle. Bumangon ka man nita, si Kasunya. Tulungan nak man ang mga awirita anak mo. Di mo lang matultulad ni Cheska akasinsin mo. Naggagad. Saan ang mabakbakantay? At dalat na trabaho na. Sumanao kayo kat makaturturo akpay lang. Kastamlat ta ka na yun ay. Agkubo akaw niti katatrabaho. Tapno dalang maisaang akalintayaw. Agsuro kakit timot tayo nga agkukaw. Uy, uyawin nyo idi day tatrabaho. Ita, durugandak ngagmanicure. Ay, awan asam ko dita. Kan kababain. Di adalak ng mapanakla agman manicure dita. Di ka man nagpili-pili iti trabaho. Tawan mo't lat serbi ti inadal mo. Di mo mo't na may pakat. Kasta lang arudan nga awan trabaho. Nagpasikog ka pa iti addan asawa na. Darasunos kamot nga main. Pakaragsakan yun to pa'y idinaaman nyo ama si Kugak. Kunayo nga excited kayon ama addaan iti apo ko. Idi ngam saan itan. Tama na nga lilaw mo't gayam dyan nagpasikugam. Surun kaon. Ala, inkamot kiti agkukaw. Agpasuro ka ni Cheska. Imbag pa'y gayam ni Cheska na diskartay. Tatang, Doon napigsapay ko manag iti matak agad. Sursuruak mo tikas iti trabaho ni Cheska. Nga oray lalaki ak. Kapno adalang maisaang. Angam nakapsut mo't ngaminan na iti matak. Insan, sigurado ka kadi akayat masursurwan na gitar aramidak? wanan insan, padasak. Kas makita kat iso tinapig sa pagsapulam. Nakapatakder ka pa yan iti basit a pwestong. Ay kat padasam di kagdanag ti isuro ka. Dagitin to pa estudyante ka sursurwak ka, mabiit da masuruan. Si kanto lagit din. Agyaman insan. Nukasta, agkasaran da Cheska kan tinobyo na kabagays. Wen manong, inton umay abulanen. Ay, imbag pa jay anak mo ta ikasardan. Ngam jay anak kaw, ay, linuko dalaan. Alakot makasarak tulat ta siguro mo't itinapod no alalaki. Oray saan na makinobyaw, ta mga nulukkundan tumanan. Imbag pa jay anak mo. Ta oray man nanon lang jay pakiasawa na, bimak nang. Gapoy tinaglawa amula na anat natangkan prutas. Ay wen, talaga ngamin nagagat jay agbalin amanugang ko manong. Awan makunakkan kwa na, nasingput pa'y. Wan nga raw. Kabagays, sorry mababainak ka na kayaw. Ado ngamin ti sinasaok iti kalabas may papan ka na kayaw. Kat ita, lamlamutak amin nagijay nga imbagbagak. Alakot anya nga road, tay kunada nga roden. Maipalubos adumteng niriribok iti biag tayo. Tapno adda panggapuan tayo ang mga miris iti nagbiddutan tayo. Nanang, apay, asino di pinagsasawan nyo itay dito paraangan nyo? Nagpigsa ti busis nyo. Mangagaging kay di kalsada. Dagitaman ka aruba ang mga alalatan iti bunga kan bulong ti marunggay. Di dapay mo't ammo ngay pakada. Baybayan nyo latta ka din. Di yung malapagan ano dagita. Mayat kiti atap no may ranod mo dagiti ka aruba iti bunga na. Di yung ka di iparparit. Iti kasta di da kay matparitan no da kayon tumot at da masapul na kadakwada. Papaadwak nga rod ti bunga na. No kayat da akat gatangan da. Agruam damot nga agkaradawat. Matangkanan laang ti bunga da iti puon na. Sayang lang no matangkanan da. Ay nadayta ka manen dyan kundi sermon ka manen kanyak. Mapankakit din iti papanam. Tani, ado pa'y ti dalusak di tao nagtibalay. No jak pa'y nangag tay taul ti aso. Jak pa'y kumamaamuan nga dagaya man mangal alay ti bunga ti mulak amarunggay.
Aywan, inyagan kayo iti pangaldawan nyo, tado tilinutok itay. Ay, apag iso nga raw, tadyak pa'y masango ti agluto. Nay, naggapwam dyan balasang ko. Di mauasak man di tabalay ni nanang, nanaloleng. Umanungat manon. Ay na, ni Ramil tumot di takaruba. Amo na lang arudan nga iparit ni nanang mo dagita bungat marunggay na. Pinatuloy na pailaang tinangala. Sapay nagdakkel tay sa nga tinukul na. Anya ngay, nakangaglakang nga rodan ka ni nanang mau. Ay, adda nga imimot ni nanang ko, nana. Isapas pasensyaan yun. Naimbag ko mga rod, ano makan na amin abunga timula na. Ngamsaan mo nga rod. Nakababain pa ikit din tikas di nga ugali ti inak, nana. Sumana mangag amin ti karuba. Ay, ni, agmay-may saka yun sa mananita, nana. Pimanaw manan dyan, akyo? Wana bala siyang kaw. Nagpasyudad manan. Tanay, adda trabaho na. Kan masikog ni bakit na. Awan kadwa na. Alakit, anusan nyo manan at agmay-may sa nana. Wana bala siyang kaw. Nairwamak matke din. Hey! Tumanaul kamot nga aso nga. Anya tataulam di taya. Ako, mabalik ang damaga po. Nay, apay, asino kayo? Siyak ni Raul, nana. Agdamag kami kumalang na damuyo ang mabali na maabangan. Uray italang arabi. Nadadaulan kami ngamin ni tilugan kat adayo pa tinaggapuan mi. Ay, awan amok ang maabangan ditoy. Anya nga iti amok, numang limlimo kayo laang wano anya. Saan kami akas tanana? Kas makita yung mat, kadwak pa ito'y ubing ko. Agdamag kayo laangan iti sabali. Awan ti amok iti dayta. Alangarod nana, kaya't agyamanak. Nakadkadlaw mo't amang limlimo dagita. Amangan nubaro amodos dagiti akyat bahay. Madlaw nga da mabalinda. Ngam dito'y pay mo't tinapili da apagdamagan iti maabangan. Manulaang mo't ti pamasahe no kaya't dati agbiro kay jay sentro. Ang sa bagay, sumipngutan. Man-mano tilugan nga agpasentro itan nga oras. Mala, umunag kayo pa'y barok. Ay, sapay ilaylayat naman ang titudo ang napigsa. Ay na, awanan natin maluganan yun no kastoy nga oras sa mapan ijay sintro. Ijay nga mintayan ti ado ang maabangan. Kasta ka din, ana? Ay, kasalungatan. Akit umyan kayo pa'y dito'y balay Uray katagmay may saak mo't dito'y. Taada ijay syudad yan ako. Angam na anusan nyo ato'y nanumu balay may. Tabasit, kan sana simentado ti diding na. Kano agtudo agtudtad. Iso atay tayaak ititimba no kwa. Ay na, pagyaman kami nana. Nagsayaat kayo. Di kayo madanagan. Saan kami anaarte? Pagyamanan mikit niya, tanda pakiturugan may nana. Ay na, masyanak ngamin dita ubam nga ubeng. Madlawan na bannog iti biyahay. Mala, ayabam jasawam ijerwar. Sapay masikog siya. Kaslasan mo't ang matagtagaray. Saan kami na makaawat iti Ilocano nana? Tagalog yan muna. Ay, kastaya. Mala, pastrakam nga rodan. Katipagpabalayulatan. Paspasin siya kayon Agyaman kami nana. Sana bali, tano matarimaan tayo lugan may. Pumanaw kami matlaang. Andan samat sa nga ili ni Nana Luleng, nanang. Nalabasa kitay. Jak mo may rupaan mo sino dagi chay. Nakitak mo't laang itay agwalwalisak dita arubayan. Iso dagita katay na isarong ditoy at taga-adayo a lugar. Nadadaulan da kano itilugan. Kat ijay pa'y kabang-ibang nga ili ti papananda. Ay, kastaya. Wo, nanak ko. Nagturod nga rod day taloleng. Tadi tabalay na apinadagos dagi jay. Kasanon ngay, numanagdakdakas gayam dagita. Nasing pangarod ni Nana Luleng. Ultimo po sa wano aso amay sarong ditabalay na kapakanan na. Kurang na lampunan na ida. Agpakalaing gayam.
Kunamutlan bak nang mata kundi tulong. Angam kasla lasing po madagilisa nga ili na nanang. Nagisam damot itay limaba sa kijay. Di tay laam mo no agin sisingpet dalaeng. Agyaman kami, nana, ha? Uray sa anda kami akam kabagyan kat pinadagas na kami ni Tibalayo. Awanan yaman na barok. Rumbang la tulungan dagitag kasapulan. Sana may sa daw kunada nga road. Nagsayat kayo, nana. Aywan, awatan nyo rito eh. Isupay nga inayon nyo apaggatang iti abastuyo. Ay, sanan barok. Di kay masingsingiran. Nagadupay tay grocery ngayong bati yaw. Alan, nana, awatan nyo kuman. Di kayag babain. Intun sumarong no sumarong karak tumarin. Kita no niya ti mabali na may tulong ko kada kayo. Tapno saan kayo nakakaasin o kas niya agtudo. Agtagtag gayam ti bubong yaw, nana. Ay, wad nga rod Mamin apulatak nga maikat mo lata. Kansa na balit damat timba maitaya. Narwa makaon. Mano matatawanan na kasto ti balay ko ngay. Alaro, nana, saan kami ngagbayag? Agyaman kami manan, iti panang pasangbayo kada kami. Mala, awan anyaman na, barok. Di ka la nagpanpanunutan, loleng. Nagpasangbay ka iti di mo kapkapin kan amam mo. Kasanon no pinagaramidan da ka iti dakas. Sapay agmay saka di tabalay mo. Ay nanasing po danto pay. Kita man, awan da ka sa napasamak kanyak. Katimbag kumaano nagbayad da mo. Nagbayad da nga rod. Jak kumakayat nga awatan ngam ipilit damag. Nagadupay ti imbati da groceries. Manungay matinyawat na. Mayaten nang yawat iti limagasaut. Madlaw ngamin ako ripot dagijay kat. Tamailasin ko ti kuripot kan saan. Nakababain nga rod nga awatan tay 3,000 ayaw-awa da ngam impilit damag. Ha? 3,000? Ay sus nagdakalan. Ay awan mapidot mo akas taagatan. Mabainak kumaamangawat ngam impilit damag. Ay nagsayaatan. Naggalantimot gayam dagichay. Ay sayang. Ijay balay kuma tinakiturugan da. Adda kuma 3,000 ko. Apayan. Adamot ti agsangput alan landok kas kada simento di tasango ti balay ni Loleng. Nagawid nga tatay anak nang agtrab-trabaho ijay syudad. Kat nalagip na nga ipatarimaan tabalay ta. Angam, kano ko na naabasit lati sweldo jay anak na. Kan adda pamilya jay anak na. Nagadupay ta anak na. Imposible. Nanang, umayak man. Ay, dyan na. Imbag ta imay ka. Umay ka kadi. Apay nanang? Sino nga ta tinagpabunag iti materyales di tabalay daluleng? Malagip yu jay nakiturog di tabalay da iday. Jay nga agasawa. Uwan. Isuda ka numot tigimatang kadagita. Anya? Nasingput gayam dagijata tao nanang. Kunayo pa'y nga akyat bahay da. Ngambak nang damagayam. May sagayam nga arkitek jay lalaki. Ganado tinigusyo da. Kunak anumang limlimo dalaeng. Ngambak nang damagayam. Naggasat ni Nana Loling anya nanang. No amok laeng akat siyak kumatinang pasangbay kadakwada. Anya ngay nga rod. Sana bale, tainton sumaruno amok ton. Ay, sayang talaga. No siyak kumatinang pasangbay kadakwada. Di madama kuman ti pan nakatarimaan to'y balay ko. Ay, nagmayat matan, tinamay anda dito'y sigod abalay mo, Loleng. Basit lang, ngam nagpintas. Wen nga raud, isudalatan ti makakaamuan ng disenyo. Pagyamanak atasanan nga agtad-tad ti bubong ti balay may. Imbag ka pa'y, Loleng. Adda nang tulong ka. Ay, siyak kumamot. Ha? Ay,
Si kamot nga menti mo na ngay nasit ganda iday. Ngam pinapanaw mo mga ida. Ngam kit day. Saan ko paspasukatan tinaitulong ko kadakwada? Nga magpilit damo ngamin namang patarimaan dito'y balay. Iso binaybay akon Tiamok akat manglimlimo dalaeng. Ngam saan mo't gayam? Pudno gayam dya ibagbagada niya. Ano tumulong ka? Dakdakkel tupay ti sukat na. Wan pudno launay day ta maritese. Nay, asino nga tatitataulan ti aso? Ay kita man itatawa. Asino dagita? Kabarbaro matarupa. Agasawa nga tadagita. Tumalangkyaw damat. Kuminita da iti aglawlaw. Kaslalang ti baknang. Amangan no da ito'y matantiguндaway ko ang matulungan. Tiyan mo siguro ni Loleng. Iso lang tagsuswerte. Gundaway ko matita. Asitgak man ita. Anya ka diti masapulyo, sir, ma'am. Naimbag nga oras mo kabsat. Siya gayam ni Don Mauricio. Ket isumat ti asawa ni Senyora Esperanza. Naimbag nga oras mo, kamsa. Kastamot ka na kayo. Doon kan senyora mo dagitoy. Ay na, iso dalakit din ti instrumento amang tulong kanya. Bak nang kayam dagitoy. Sir, madam, apay anyat masapulyo, agbirbiro kayo kadi iti pagdagosan. Mabalin dito'y ayan ko, libre laeng. What? Agberbiro kami nga ron iti pagdagusan may. Taray, namaliman kami. Di kampay nakadanon iti paparan may. Sapay maulawan to'y kadwa. Ay sus, sapay nagdakila na karnita kadwam, sir. Ang mga numahit stroke, nagpudot nga minti panawan. Santo pa'y la naka-face mask. Kasanungay ang makaangas no kasta. Talaga ang maulaw apay, papananyo ako nayo, sir. Agad adventure kami lang. Kasta lang aminin tiliw-liwaming agasawa. Enjoyan may tinabat-bati pa'y atawain ti panagbiagmay. Ay na, imbag man. Kahit kasanaw, mabalin mi ti makilagos ni Balayaw, kapsat. Ay uwan, mabalin, basta da kayo. Ay na, marikrik na akon. Daytoy at talagang tisimang bay aswerte kanya. Mangan kayo pa'y inlutuan kayo itinaimas at araong. Ay na, nagsaya atag. Libre ti pagdagusan, libre pa ti makan. Urala bumbumsog ti buksit ko dito'y balay mo, kapsat. Ay, wan kabsat. Awan kaduam intoy. Agmay-may saka. Tanang asawan dagiti anak ko. Adda iti adayo dya may isang anak ko. Kat jemot may isa, inasawa mo lati taga dito. Kastaya. Ngam saan da ngagnana dito, itadakat nga ron bukod da na balay. Nanay, nagadumot ti appliances mo. Ngam tidaduma saan mo't amaus-usar. Ngam brand new amin dagita. Kastaya. Ipagpabalay yung arudan. Da kayon ti makaam mo dita. Taginanaak mo ten. At damutan inroar ko abaro nga ulas kan pungan nga usaran niyo. Ay wen kapsat. Regalwan kay ti panyaw. Imported a panyaw. Naggapo ijay Amerika. Dito yaw. Ne. Nagpintasan ti disenyo na asabsabong. Nabang lupay day tata kalablaba. Ang utam ka day. Aywan, nagbanglo. Thank you,
Nalang aron, inkaginanan kapsat. Pasensyakan ta, nadisturbo ka. Ay, ayos lang. Sige, atan makaturturog ako na. Imbag ta nakita ka dito istorya na. Adan samot sa nga ili ni nanang mo. Ha? Sa nga ili? Sino nana? Diyak amo kung nakano ka bagyan nyo dagi jay. Ni, awan mo't amo ka sa nga ili ni nanang. Nakidagusdan samot iji balay ni nanang mo. At dapay pick up alugan na simbang put idi parbangon. Diyak ngamin makaturugan no alas 3 ti parbangon. Kat nakita ka jay pick up alugan na napan ijay. Ha? Kastaya? Idi kwan na iturog kumanan. Kat idi nagringak. Awam matan tay lugan na nakaparada di paraangan ni nanang mau. Anya? Nagawid siguro na dagi jay sa nga ilin na. Sinukon siguro day di alugan ida. Ay, sige, dumawasak man di tabalay ni nanang nana. Damagak man asino dagi jay asa nga ilin na. Ay, aldaw mo't gaya man. Ay, naladawak anak karing. Nanang, ayan nyo! Umay kayo Ay, kaririin ko dyan Apay Ay, bumangon man laang. Ay, wan, dagitay bisitak nga tangay. Nakariing dangatan. Nanang! Nangipanan nyo ka dagiti appliances nyo dito balay yung Nangikabilan nyo dyan nagnina-vase yung. Kantay dakla TV yung. Nangipanan nyo. Ne, ayan dan ngay. Tiyak mo't kinut ko ti dagi chay. Ayan dagitay bisitak. Nakitam. Bisita? Awang mo nasang putak dito balay yung. Anya? Awan mo't dagitay bagda dito Don Mauricio! Senyora Esperanza! Ayan nyo! No kasta? Anda sa nga ili yun, nanang? Wan, kat pinaturog ko ida dito'y balay. Tawan ka no pagturugan da. Di magas dalaang idikalman dito'y balay. Anya? Nagpaturog kayo iti saan yung amam mo? Wan talangada mo't tibak nang. Anyat amok ngay, no isuda mo't ti makatulong kanyak. Kat papintasan da mo't to'y balay ko. No subalitan dati intulong ko kadakwada. Anya? Ngam awan damutan. Kan, basta awak. Italaan naladawak anak karing. For the first time anak ka Ala, amangan mo't no daing paangot da kayo. Iso na mas titurog yo. Anya, ay, kastanga-tanga agpaisaw. Ayan tay imparabaw ko arilok di ta istante ngay. Ay awan mo taan. Ay sus, natakawan kayo na samot to, nanang. Sapay nagngina jay relo. Tainted ni kasinsin ko day jay from abroad. Agbalor ka no iti 15,000 pesos day jay. Ay sus, sige, likmutan tayo ti balayo. Kitaan tayo no anya pa'y dagiti mapukpukaw. Tayin tayo report iti barangay. Ay nahaawan mo't nga agpaiso tay nangina a flower base kon. Sapay kunak nga ipatawid ko kan kaday jay. Pakalaglagi pak day jay iti panagabrod ko iti. Kan dagitay impausar ko akabarbaro nga ulas kan pungan. Awan mo't tan. Ay nagninamot lang dagi jay. Saan asinsinan nga ulas anak ko. Ay kat inalada siguro amin na napakairanudan da. Ala, kitaan nyo kit dinuan niya pa'y ti daduma na pukaw. Tayin-tay ag-report iti barangay. Dagitay branded a plat-plato kantasta sa kaskadabaso. Awan mo't dito yan ako. Ala, inakukos dan sa amin na nakagawaan yun. Pati dagitay blender, rice cooker, kan juicer ang nagdadakkel. Awan mo't aminan. Nagngingi na dagi jay. Tadi kalidad ti brand na dagi jay. Ay sus, nag-aramid kayo nanang. Nagpaturog kayo ngamin dito balayo iti saan yung amam mo.
Kanay baga ni Nana Loleng kanyak nga da kano nakita na pick up nga imay dito'y balay. Apay di yun narik na aya? Nay, tiyak mo't narik na anak ko. Ay, talaga siguro nga ron nga da impaangot da kada kayo. Iso na imas titurog yo. Mas daawak nga rood ta narida makmet. Basit la karasakas no kwakit makariing nga katagos. O sige, intay nga rod ag-reportan nanang. Maritisay, nadamag ko tinapasamakan ka. Amo ka, katkatawa am tiliklikod Loleng. Ay, saan mo tamaray? Masya nakitikang ka, ha? Amo ka. Gunggunam, kung kunam kanyak itinaknakam mo. Ha? Agam, adan tulat tamot atay nasingpot ang mapasangbay ko ijay balay ko. Nay, apay di ka pala nadidigra. Ada pala panggap mo nga umawat iti bisita saan mo nga mamaw. Sanak ang mapukawan itinamnama. Adan tulat tadumteng anasingpot amak nang amasa nga ilik. Kitpatsyak amatulungan daktumot. Naimbag nga orasyon, Nana. Sa dino ka diti balay ti agnagan iti Loleng pilaryo. Agrupro pamit abak ng daytoy. Di alas, kan nagpintas ti bag na. Nagdadakil taritos na. Kan uray ti kwintas na. Balitok samad. Nana. Apay ni Loleng, madam. Adda nga min papa itad na tulong kan kwa na. 200,000 pesos. Kat nalipatak mo di balayin. Imayak idin ngam nalipatak kon. Ay ikwa. Ay nabak nangan ni Loleng, ma'am. Iso adi yun ikan ititulong. Siya klaangan kita umato'y balay ko Saan presentable. Naisam ka ma'am. Kinapudno na. Mansyon ti balay ni Loleng. Agpinpinsyon. Adupay katilukan na. Nalawa ti dagana. Kas na aya. Alala, sumrek ka ma'am. Dito'y unag ti pagsaritaan ta. Siya kung ti pangtedam ititulungan niya. Mga anak man nga rod. Adda makan, Nana. Ay, adda mabiit lang taigawan ka. Itay pa'y lamang manganday to Di mo lamalmalpasan. Hinibos ng tilinutok nga adobot karne. Ma'am. Anya nga oras ka malpas amangan. Inton bigatan, Ayan nga itay kunam nga itulong mo kanyak akwarta, ma'am. Dagitoy man, Resibo mo dagita, ma'am. Lamutam amin dagita korta. Impamalmal mo mo't kanyak dagiti resibon. Apayan. May kabakit. Ay, di na bakalan pangasema. Ay, agyamanak. Naisublin ijay mental day jaka nakak. Nukasta, kanakam day jay Loleng. Wan, adda pangurangan na. Numabsog day jay, umuyong. Agkabil, mas kaawak nga ron tayo may dito'y lugar tayo. Apay nga muna dito'y ngay. Umay da nga min ide, nga mapagbiit dalaang, no umay da iti inana. Kimaro ti kasasaad na, iso nga impanday jay mental. Ngam nakalibas ka no, iso nga may ditaw. Anya, dandaninak pinatay day di akanakam. Kunakla no agpay so abak nang agbalamag kayam.